الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami kama Islam, alhamdulillah, kira-kira launta in kita tumagna sin pagtangka sin kita launta sin konsum yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala in mga suy-suy limabay na kato tanyo tungod sin parkala sin pagkita bulan at niya habihayaon waktu in talion nato dakuman iya diin in pagsampo na nato sin sa lago-lago ibadat ini amo na in ini pagtangka sin kita niyo sin uno-uno na ika larak atawa hika ini buklas sin amin hinang sa lago-lago ini hindi kato ababaw sin dunya ini amin subay na to ayaran to udlando kana amoy ini in tatawangan dakula sin Allah Ta'ala kato niyo ihilan kita niyo hinang tatain hinang ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo buga tadlaw kana amoy insiyuko niya pabaran niya in iyan katantan na banghadya kihatihan sin kita niyo in tungod paparkala pagtandal piyasandalan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba natuod amo na yung bulan. Yari nakita niyo halaw man bihaon, amo niyang pagyanon lang niya syahrul siyam. At tawa bulan, ipagtatangka amo na imbulan Ramadan. Na, in kabunnalan niya. Ang mga sila amoy in ini wayroon tiyatali dugaing buat malahingkan. Doon hangin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kain na inyaon bang nato halgaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato iyaon ayuputon marayaw in amin tiyang daakan niya kato niyo tantori kita niyo pasaran maayupot kita niyo marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana sabiyan in mga sila matan nagmamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala law niya at dunya kulluha syahru siyamil muttaqin. In dunya ini katan amoy inyari na kita halauman bihayaon sin dunya na in ini katantan law niya katantan bulan ipagpupuasa sin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. At iniyain sila, pag mabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibusan sing tahon. Nagpupuasa sila. Sabab diyadakahan nila magtumadtuin, amuin karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sila humarong. Iniurol nila madto, amuin kakuyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hawakto pa wakto. Langtain sila nagtatali sin, uno-uno na,
Magjatuhalaw man sing gumiini, bangaon dapat impajatuhon nila pabaran nila, amuin takuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihan, bang bihag to imahinang na to, in madawhat na to, kakuyakan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala rito haadlaw ganakan. Na inyan law niya, pang mabihag to ini pamagbog, yung mga sila nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan, mahinang siya katantan, haadlaw kana, hailaya, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin, yumatukay mo, ati niya katantan, wayron naluog mo rito hadlaw kana. Hailaya ng hadya katantan kay mo, mga katawtay mura na kamay siya. Na, labi-labi na habiya na si mga laas na mo ini, habihayaon, na laong si mga sila magbibisara, mu'damu siyam kadhahab. In kamatauran sin piyagpuasa na to, na yan to na, nakauna na rin kato tanyo, miuplas na rin halawman na to. Wa'idul liqa'i kadiktarab. In amoy inipaghaylayan na to, ihan, amo na inagbak na to, dando na ito masuok. Kaya, pupunta lang sumagawa. Inyan to katan Allahu ta'ala inagagata. Pang nato yan to diyadaka hanggang waktu sa waktu. In waktu rin. Yan. Tapi kullu amal mudha'af hada amal bainat al-hasan ila sab'u inambok patun inangku yaun sampai patun ada maka ini itu 100 kalipat. At ito amal lipaton maka inangku lipaton sa makapatos lipat. Inian ang mga sila al-muttaqun. Amin po. Kanya, harap pa ang kita sa kapit ang pamagat
ang kanita naman hadis Allah in kana kamurai puno ang po kalipat ganyan jadi kita tahu biarain nagtaga mga malaikat taga nagtaga talaga dari at jaga jaga kekuatan kepahaman ini mungkin ikaw jalan sahawat yan dalam niya yan dalam karena at sabab yan Allah sinallahu taon kakuyakan niya parhatun ay kakuyakan inyanday nga Allah subhanahu wa ta'ala waktu ka ang mamukha na kawalong batal na sandal niya amoy Allah subhanahu wa ta'ala in yan amoy sabab ni nandiyan na amoy siyan dalan mo rin ka amoy wala pa niyong tasbihan at tawa imuhain ini silak si pajar hasubangan doon hayan na doon hayaon lang niya akuyakan sin ini magpupasain makaalok na kaparhatun inda liqa'i rabbi ilang kakuyakan niya labi amuin bangsi amat ada ulufum panmitsa ini atyab amoy bangog si timot pagsandalan si inyan ang siya mangugin sinta inyan kumuhain kamot bukaw itandahan inang anak mahut tanda ikaw sinta ang inawi kamot ito at kita pagmaluman siya dalaing ang panghalga na kahalga ang tingnan
Amo yan to, hindi nga mga way na to. Hindi kangahan into magkapangkal. Ikawatok ba ito atot. Pangingat, ingatuhan na ito ang alamin, amin pagtuyan na ito lawaw. Di halaw man. Di kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itiyo-tiyo, inlumadaan, ikawatok niya, amuin maun pa amuin ilmu jati, ring ha Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu pag-agama, na inyan paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, matukparan, amuin manu itu yan palaun sin itakaw, inyan. Nah, kung ito hati hon, damit yan in ilmu, bang kita magmaingat. In ilmu, biyita kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat, kan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, al-ilmu salasatun. Kitabun naatiq, wa sunnatun maadiyah, wala adri. In ilmu tuwid pura. Ihatuin mo ini, sampur na nain, pangadjian na to, makawa di halaw man. Bang na to ini, jagahan, purulon magtumari, pagnindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaw, salamat. Dieta kato, ang muna yung kitab sinal ko ba? Napunta. Pagbasa sadya, inyan kata, yutunguran sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawat. Amuin, makawas sa hadya kao sin ayat, alam sin Quran, sin tiap-tiap huruf, hihilan, gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampu. Inian hadya kao, alif lam mim. Nah, sila huruf. Two huruf yan to. Alifun, lamun, mimun. Two in taod niya. Alif lam mim. Biasa mo, abiya sin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, anak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap huruf, ang po, imian kau, alif lam mim. Tatluan magtuy-tuy mga katawtan ng Quran. Imbis taon kato. Amin hirukot dito halawhil mahfud. Yari pa kita niyo halaw man singgumi ini, ikarukot na rin ito magtuy-tuy in katluan. Amuin ini tuhurop yan to. Tutong basan din Allah subhanahu. Kaya, na, kitab sin Allah subhanahu. Atin niya, in kitab subay pagbasahon. Pagbasahon, haun na lugal, basahon mo habiya sin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tutong basan sin Tuhan untuk alamin, diha tulipat manglipat. In tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay halom sambahaya. In pagbasa pag-ianon, subay himiwal indila. Sambahaya, sibu da amoy in zahir. Ibansin, batin. Inyan amoy in lang ka, patanungon mo in tingog mo pagwaon,
Ya sin sambayang dum, iwan sin sipok, inyan katan subay rakaw magbasa. Ya din yung pagbasa, subay himibal indila. Subay himibal indila. Ati niya nanganganal karon bukon panganal jantong hadya magbasa. Subay indila makahibal ang pasya matag magbasa. Dihadto. Magbasa kita halaw sin tambahayang, magbasa kita bang kita magbikir, magbasa kita bang siya kita umalupha Quran mahamulya, inyan katantan ibadah lagu istahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namatod mahinang na to. Paang ganta biaway roon na mahinang ta mabaya na kita humalihali. Nasibo dayaon kumulang kau ganta mabaya kau matug na ayaw mo na lupasain waktu mo mamasa kau sa lugay mo bati. Bihan unong-uno na rin nga mga ayat amoy inahahapal mo. Bihan yan pang kau makabati aon waktu mo amin umulin kau kaniya labi-labi na hawak to Ramadan bihaon na biyabay ta yan si mga nakaunuleng kato taniyo in bulan Ramadan syahrul Quran pagtawagod. In bulan Ramadan bulan sing Quran. Hati niya amuna in waktu tuod di pagbawas sa si mga sila nakaunuleng kato taniyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan. Bihan mga katawtay manguran, agama Islam. Ang kanatiyagaw ng kitabon natin, in kitab amoy in magbisara. Bihan, ati niya, subay mo siya basahon, ang pa siya makabisara. Kana ikaw in magpagawa sin suwara mo bayaran sinutaw subay. Karayawan, lipat manglipat. Itu tiyataka man na sinallahu ta'ala kato niyo. Inhi karuan niya ilmu sunnatun madiyah. Sunnat amoy in limabay na inkatan. Kunin pag yanon limabay na. Inkatan limabay na piyangadji mo, ingat mo marayaw. Limabay na rin kan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai miabot pa waktu na to ini. Ini kataan limabay na. Hati niya aun na urulon na to madtumari. Tingkataan tanhi nangun na to. Pinsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na kita niyo matiwas. Kana yari na halawman na to. In pamin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halgaan na to. In panghalga na to habinin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ariniyari na kamumulawang salama lang. Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Ipagbin ko kaniyo indua. Siabot niya ini. Pang niyo ini gunggungan. Santa. Pag-anggautaan. Doon hamin aturan piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Piya sampay simpako na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdapa-dapa na kita ni Adarat. Amo na in sunnat. Di nakita niyo malawang salama-lama rihan. Ini kato niya ilmu ta wala adri di ko kaingatan. Kita ya tuturin ilmu. Quran da iwan sunnah amo rin piyagdin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kato niya ilmu di ko kaingatan. Maana niya mga katawtay mangura. Pang mapuas na rin harwa ini ilmu. Ipagbak mo haun na lokal. Ayaw ko kumawa. Pang nasabot ini. Kana inyan katan. Subay ka mamung. Di na agree. Ay ko yan kaingatan. Iban di ako iningat kaya. Pasal wala ako naraak ito. Subhanahu wa ta'ala. Iban wala kaya pagdiin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aming ini. Panggupunda aming duwaya. Mapuas na yung harwa sa ilo na kiniin sa akin kita sallallahu alaihi wasallam. At sa bakit to, amuat to in urulon na to, matumat to, haso pa ya,
ando kailo yan malupas kaya hindi halawman na to ini kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam makusok in baita niya kato amin matan subay sa jaroon harwayan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hadis ma taraktu min shay'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad haddathtukum bih wala taraktu min shay'in yub'idukum anin nar illa waqad haddathtukum bihi. Inalisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way kaya tinggalan ko ang sulat uno-uno. Inihikasuok niyo harap pasulga, buat malaingkan kiyaway ta ko na kanyo katanta. Iwan wayroon, kiyawin ko ang sulat uno-uno. Ika layo niyo ring hanarka, buat malaingkan kiyaway ta ko na kanyo katanta. Na, in kiyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katanta namuin, ikasug mato palawm sin sulga, iban hikalayo na to daing hanarka, amurain dua na sabut, amurain Quran mahamulya, iban sin sunna niya, amunain, ini subay na to pag anggaw ta nakahuy na to, inhikato niya, di ko kaingatan, di mo kaingatan, iban di na to kaunahan ingaton mga katautay mga na kama Islam, na doon na hadyahayan, patugtuon tayong pangadyan na to, awak to ini insyaAllah ta'ala, na konsumi aon, na yung mga ini kaanakan, kamanghuran, amuin magsinublihan, dimil pangadyan kato tanin insyaAllah ta'ala, magsunok-sunok na hadya sila, kayong hakonsumi aon, sampay na hadya maubos in ini bulan mulya ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid na ako kanyo katan waktu ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.